Ese inzego za leta zikora gute mu bihe bisanzwe ndetse n'ibihe bidasanzwe? Aha turibanda mu gihe perezida adahari. Ninde usigarana ubutegetsi iyo perezida atari mu gihugu, wenda yagiye mu butumwa bw'akazi, mu zindi gahunda, cyangwa se yagize ikibazo kitamwemerera gukomeza gutegeka? Hari uburyo bubiri buteganyijwe n'itegeko nshinga bugena uko inzego zisimburana mu bihe bidasanzwe, harimo nko kuba perezida adahari cyangwa se atagifite ububasha bwo gutegeka. Iyo bibaye ngombwa ko perezida atari mu gihugu kubw'impamvu runaka, ubutegetsi busigaranwa na minisitiri w'intebe, agasigarana ububasha bwose perezida aba afite. Bivuze ko ari we uhita ufata inshingano zo gutegeka igihugu. Naho mu gihe perezida arwaye cyangwa akagira ikindi kibazo kitamwemerera gutegeka, ubutegetsi buhita bujya mu maboko ya perezida wa Sena ako kanya. Aha bivuze ko perezida wa Sena afata ubutegetsi mu gihe perezida yaba atagihari, yapfuye cyangwa yarwaye, ku buryo nta bushobozi afite bwo gutegeka. Impamvu perezida wa Sena ahita asimbura perezida w'igihugu by'ako kanya mu gihe agize ikibazo, nuko perezida wa Sena atorwa n'abaturage, mu gihe minisitiri w'intebe uyobora guverinoma ashyirwaho na perezida w'igihugu. Ibi bivuze ko impamvu minisitiri w'intebe atakaza ubushobozi bwo gusimbura perezida mu gihe yagize ikibazo ari uko uwamushyizeho aba atagifite ubushobozi bwo gutegeka. Iyi ikaba ariyo mpamvu hahita hajyaho perezida wa Sena watowe n'abaturage, mu gihe minisitiri w'intebe we ashyirwaho na perezida akaba yanamusimbuza igihe ashakiye. Aba bategetsi batatu nibo banyabubasha bakomeye kurenza abandi mu gihugu. Ni nayo mpamvu barindwa n'ingabo zidasanzwe bose uko ari batatu. Bakaba barindwa na Republican Guard bakunze kwita abajepe. Ntimukibagirwe kugaruka kutwumva.